nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking Parala 08 dan Kino akan segera berangkat menuju Jakarta, menuju Sumbar. Abang, berangkat Iya dari Jawa Tengah. Iya lah, Beju Wak. Berdua bang ya. Boneka nak boleh kan? Oh itu. Yo bang. Kino. Dan juga ada Kasiko E04. Penumpang bus Parala yang barusan sholat bosku. Jadi ditunggu oleh bus Parala Kasiko E04. Jadi rata-rata bus Sumbar itu untuk sholat maghrib memang harus berhenti bosku. Jarang yang tidak berhenti soalnya supirnya juga sholat juga bosku. E04 Kasiko menuju Sumbar. Mundur. Jam 9 malam kita udah masuk Alang Lebar.
Jam setengah 2 dini hari, bus transport sudah masuk Simpang Raya bosku. Ini akan ada juga yang sholat isya, istirahat, makan dan sebagainya bosku. Ini ada beberapa bus Palala transport. LS Đôi một con này một đấy được rồi đó. Để cari catatan di lingkungan ya. SD Ahmad. sholat subuh di daerah Tebo bosku. Ini paling nggak lama lagi nih udah masuk daerah Tebo. Sholat admin juga barusan sudah sholat bosku.